wabo isaje turi yo mukuru legend kandi umwesongozi w'amani Rasta Charz wayineri ndizene rya kweyeteriye kirasta nakubona je musokorekana tugambera ansonga zari zimwe na zimwe twamutayira kugira ngo tubase kwa tugambaho bikwatirine na music ya western nane bindi turebe imbere kuko rene itambura yakora bakuri bativesti. I greet you in the name of Hail His Majesty Selassie, the conquering Lion of Judah. Ejonenda musiyechi Rasta. Yes. Amagaraga Rasta Charz. Tinyine shonga. Obuzire. Ndomo. Nitamburete. Tunyine shonga wabariye kwiza kututayira. Rasta Charz. Yes. Nchonda kumanya kwesongora kwa kutandika ryari. Kweshongora ko bitamamana kuzo mu studio ku recordinga. Ekeriye 2023. 2023 nubo recordinga album yitu yo kubanze ya grade. Yes. Music ejo yanyu yakarena tunda kumanya mukamufuna musente ninga mukamutakufuna mukani mukamrecordingera kai music. Music ejo kubanza chabyona obuyiro bo music ekeri nche. Onko yabanche nabo studios zikazitaro. Tukatwine kuza Kampala no twabe recordingera. Then echo kufunamu obuyiro bwo kufuna music kakuri kuche munonga abukuba okanotekwa kuza stage okotekwa kuba ni waronde sente oketebekaniza show kandi iri ya live bikabita ebyo kweshongora byo kumayiminga bikabitaro ekeri tutekwa kora live so obuyiro bwo music iri yareke nekeri expensive wade abeshongozi babe barabache abe bafuna bakabari bahi obiri mukamune ba manager na ba promoter ninga obwiro bona ba promoter bakabataru niwe nkiko mweshongozi ni wabo ine kwefaho okaronde sente oketebekaniza concert okabona okaza stage oburo mu atungire mu nubo bombo abo nchimanyisa ngo woti ine sente zo kugira ngo upangise byomo upangise buri kimwe nchibanje manyisa ngo toraza stage torayishongori obo kaburi oburemezi bumwe oburemezi bwa kabiri zikaza studios zikaza bazira Kampala so ko ine futembo gaho za Kampala ochikayo shango bunde na studio iri busy oshanga moba abanena ba Kampala bakushitamisawo kumara wiki yono gire koreche shongoro kimwe mukari mukora mu studio hayona nyawenka ko romu studio bakamba jetana Mexi eri Arbaga Road. Then nakoraho na nomo Dream Studios ya mkuru wa Bobi Waineja Edi yawe nakoraho studio ya Chuwa bajeta 3 in 1 niporo obiro bakaro kasiwukira ko mutyaga na kiragura music ese nakatazukora anyonka ninguza mshaba kamba mweta Brian wa X Zone International nowe nabe ninguza so buri muntu buri mweshongoza akaba ino muntu wo yabe naguza music so baba kasiyukira bakaba ba mera simwe ba Feibe na Soro na nabandi okay ntona turi muri bwa digital kandi buri mukandi usatebo akuba yoza kwesongora ka kivuro ukamukara mutoko twarayite buriyani apana ibye kwe twara tape kuteka mbika bitaro okoti kwa kuboye original live band byebe bikabitaro tukakwemera kutaro no yes byebe bikabitaro biko jangu teka mu CD manyate ra DJ number 1 number 2 no bikabitaro urugendo rwa music niko kurweno rutambura twine Rasta Charz kandi turi hano makageye kacaye na shukrani injirangu kamaze nabagaruka cyo mu studio tsiwe tugaruke umudakika webare kandi izukangu twaza cweke kindi ntwera kumanya Rasta Charz music koko runo gireba koko rene itambura eyanyu nane yebiro yebi music no gireba utate ya Western region music abwa Western region music erone improving munonga kanda rate ya higuru kure kango ko kugaraka ko kachenyima ito music ito atandikire kweshongora twatweshongora munonga ebintu ebirumo butumwa twatweshongora munonga message konkati obwire bwinje umuntu we ka kutunga ekigoma atamwe biyatamu oshangango music waderiyo nekura konka kandi na message nayo netengwa
naye ngo hati ncho kurebera music ye rigenda umuntu natereke ishongoro changa amezi 3 chwaho wareba zaba bandana simanyire ni changa munonga abantu bachikunda konka charachara kwa kugira ngo tine butumwa burumu konka atwa no tereke ishongoro nka grade tereke ishongoro nka nke byaba erwa mara na hati negesha kiriyo nkitera kandi cyeshongoro kiriyo omyaka 20 no gara higuru eso butumwa cyo ni nyenda kugambira beshongozi bagenzi banje wadento enda dance konkana no mu dance omwe habaru mu butumwa burabe burumu amakuru gacyorora music ye bire bitenewe kusa tene cyo kuyamba muntu wa burikiro ne muyambo omuringo gumwe ogwo kuzina gonga kuzina kushemerwa kuzina konka tine butumwa obwari kuyihamo bondi kandi kikabe kiri kirungi omuntu wabutosha kuyakube nayi hamwe ibintu bibiri akazina akagaraka kiyamuna no butumwa nojango cyuna kikariye cyo kusanga naza mwebi yamirembe nehinduka yamirembe negenda nehinduka nkoko nakugambira ataba bantu nibane benda kuzina kandi abeshongozi itwe nitwe tune kuchibamanyiza ngo umuntu ayine kuzina kandi akagaraka akihamo butumwa mu cyeshongoro inkimata bakwesongara message na naba bari kutera bidongo mwine challenge mu kufuna mu kugira ngo abantu bakamanyire bidongo ninga akiri abandi bakunda message of course icyeshongoro ni kikorwe ibintu byinshi hariho music eyo mukereziya hariho music eyahambaga hariho music excuse me eyo mbara tokuza kwate bara okagiterera music yo mukereziya so buri music ina hekora konka wadena yaba eriyo mbara eberu mu butumwa yes umuntu nabasa kuzina zine konka nabwa agire kigambo kihama mu cyeshongoro cyabasa peka amagarage Okay, amakuru gacho ngo music yasome ko nerekwa neji esome ko neji music ero message kibase kuyamba umuntu wa burikiro na music yabase kuba neje no misokoreka ngo neza aharevo na kusinga munonga ya Western region rekangare kacho mu studio nza kwa ningaruka na nishire chweka tubase kwa ntubuza Rasta Charz arwo ikindi cyaro nagera hano ya nawe tubase kwa tureba imbere ko kureneta ese mutayo wanje kandi turije no miso shukrani mbona uri nakurerizo kandi kumana kumanyiyo na China no muri abo kunyita konka nza kuchigumisiriza aho kwa tuyene Rasta Charz legend ekano umuntu akwesongora music reggae music culture buri music yona bandi bitaho no chikoro utakusanga no yesongora style zone nechichonche chinahirwa ruhanga nechichonche chinahirwa ruhanga abantu tabarahirwa ichoncho echo ichoncho byitu tebirikushana tebirikushana kandi tebirikuingana no basa kushanga umuntu nabasa kumanya kweshongora konkata kumanya kwandika no basa kushanga umuntu namanya kwandika konkatinira kariyo kweshongora konkanyowe nkatunga chance nabihebwa byona Rasta Charz nakusanga mu studio oruno kore cyesongoro cya Born in Africa kandi tutambara abantu badira Rasta Charz ABCD Rasta Charz kinaneki icyesongoro Born in Africa wakora challenge kandi wakite ko mu Runyankore reka tumaze urikiza mu kace icyesongoro cya Born in Africa mu studio mu kandi tubaso kwantu garuka turebe imbere ko kuri netambara anja kandi cyesongore cyo wachura Rasta Charz katandikirawo atusobore cyesongore cyo Born in Africa imbere nko kwere nitambara kurungi Born in Africa ko kutwachura twarangune cyo Runyankore cyo nitambara kurungi oyirira kugira ngo yesongore cyo cyesongoro mu Runyankore ece cyeshongoro neceshongoro cha fire bongo le rutaya kandi nece myaka ira so abantu bizire nibachagarakamo
hati edikenzo kuyakigarikiremu ngu yakeshongora kuba abantu bayomba kiki no jani mwe mukiza mwateka hwa TV mwabuza ebikwate nebyo so abantu bantirira masimu ngu tugarikire mwe cyeshongore echo okigarike mukandi okiteko muri Nyankore nito tubase kutunga ubutumwa oburiyo mu teka tuwargira mwawe mutayi wanje thank you so much Rama side yo kwe kureba ngo oriyo nogezaho kutoreka kutereza Rasta Charz buri izoba ntuba twino ndizo namwe turaje kumusirika Rama akashumo kweza kasese kuti akabatunga kabwachi mulai Kampala then time as time comes tuza kubantu musindika za England za Yugoslavia da self-seen Spain mwade kaptai bantu mwe tubasiburaha yasigara nzafutana kirawo ncyakaye